It-tnejn filgħodu delegazzjoni tal-Partit Laburista mmexxija minn Joseph Muscat kellha laqgħa ma' rappreżentanti tat-Today Public Policy Institute. Fl-aħħar jiem dawn ippubblikaw dokument batta proposti lil partiti politiċi li bħalissa qegħdin jaħdmu fuq il-manifesti elettorali tagħhom. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista jaqbel ma' numru minn dawn il-proposti. Qal li l-bilanċ fiskali ser ikun priorità wkoll għall-Partit Laburista. Hemm qbil ukoll dwar il-ġlieda kontra l-burokrazija u li jkun hemm ħidma akbar biex in-nisa Maltin jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Dwar il-qasam edukattiv il-Partit Laburista qal li s-sistema trid tiġi riveduta biex ma tibqax tfalli l-istudenti tagħna. Madankollu mbagħad m'hemmx qbil ma' dak li l-istitut qiegħed jgħid fuq l-istipendi għaliex il-Partit Laburista fil-Gvern mhux ser jippermetti l-ebda logħob mal-istipendi. Il-Partit Laburista jaqbel ukoll fil-prinċipju ma' riformi kostituzzjonali u li tħaffu l-proċeduri legali. Qbil ukoll dwar il-ħolqien ta' impjiegi f'għawdex, il-ħtieġa li jitnaqqsu t-tariffi tad-dawl l-ilma u li l-pagi tal-Ministri jkunu ġusti u trasparenti. Martin Scicluna, Direttur Ġenerali tat-Today Public Policy Institute, qal li kien impressjonat bir-reazzjoni li jingħata mill-mexxej Laburista. Well, I was very encouraged by his reaction to the report. He had read it very carefully. He'd picked up all the main issues and I was struck by the comprehensive nature of his reply. F'din il-laqgħa l-mexxej Laburista kien akkumpanjat mill-Perit Carmenu Vella, responsabbli mit-tfassil tal-programm elettorali, u minn James Piscopo, kap eżekuttiv tal-Partit Laburista u membru tat-tim li qed ifassal dan il-programm elettorali.